Ya ning meremakan lumpung we, tapi lo no si coaching. Imda jagong jana merasa nangga melehin nang jana bagian dari kuakap. Hahaha, aku raja sekalian. Hanjar-hanjar aku be. Ya lempung inolak ya we. Cegona te ya. Hidi ko hidup ko nung paano ba melehi ako doon ni boy micing. Begitu tole mo gugut balik dah. Jingkuen. Belum mang jing kuen, kumpah bisa deh. Nekat na nakan pungen. Jingkung merasang kira kalau nen. Ito kira deba. Aha. Pada lati. Pedik na. Ay nakapi pedik mo. Pwede si mekat dai. Tole tah si buat tinola. En bagi si cat nola merasa malket bersantan ngopanandai banyak. Deket-deket noi baba. Hajar terus sampai besar. Mengerna. Pangan peda ribut-ribut no pangan ikem si pate. Singi dak campuri mah urus talak ti. Ami betul pemela. Yang merohani potongan ini lah kebule. Selfie lebe. Dah ke foto-foto mumpung kita video kan mumpungin pada kita saya masukkan di YouTube nah. Bingung sendaya main konten kade bisa kita petole mau video kan. Tole ke ribut nol ada saku jerngem kenan. Tole ustah mereka ada lalapi. Foto aku. Ya kena malah kamera na Mau golau sinturas dai beli si. Sekita hajar kerida pangadan deh. Pangani KMC sisa-sisa akong kerine. Pagi hari tas kalian malah Dongki yang kepal besar kita hajar terus. Enak. Wah sering kita Dunia tanah sen bang kita mau si keri kendor ulang roh nolan balik. Kucing sintu rasa deh. Dor. Cia sintu.